i holim na athu pi ding ina kha siang tho ka hon tel no na kha siang tho ki chi genin gen tam mai na a kha siang tho ki chi biak di chu hi ke ya ile leng wai kha siang tho tung to ni na i to pa Jesus Christ biai na ama a kunin apa lalgam nakpi takasemin khamang thang tampi ama khebula kha siang tho pi na to tunleng chi uthi zekin wai kha siang tho to ki sai gen de kia tukun luya kha na sep dan le gen dia wai bana sap tuam huna kha na sep dan le genin saulo chik pen ma kha siang tho to ki sai tamlo chik ki kum khom leng chi hi tua ding ini tangtel ding in efesa te bunga na chang som le giat na ko hon sim ding zu khaminom keun tua in wang tat na tu na hi kha a lua dim sakin om zone i to pa na thoisim wal zo le chi endi paul ina efesa sap tuam te kianga kha siang tho to ki sai ahon gen na leitungin apya khia gen te na dingin kha siang tho gen nom luma ma hileleng leitungin apya khia thila ki panin why again chet no pain again ul lo pain in onil chian masa hi chi no ni leng endi alai siang tho paul ina gen zu khaminom keun why wang tat na atun why gen nuam hi ke ya ile again nuam zok chumo kha alu adim na gen hi chinon gen leng zu kwayam khatin hon do na ahon kham chiangin ama omdan ngei na hilo ina hongoma why chu asunga azudol lut penin a ul lo ti again khesaka asem nop lo te asem saka kham lo hile avwak lo di azia vosaka abet lo di ata te abeng saka eni Paul in wai gen nuam hi et ke hileleng kha gen nuam ai wai zu in wai mi hinga controller wai zu in mi hing ama udan hilowa azu penin na pe haibang bangin kha alu dima omin topa gam na sem te hi in jesu nung su ina ging tu hi na kha lu adimin om hileng bangza tai na nuam de o wai khai na nom pi hile tu nia na om dani na om ke dia ka om danin ko om ke dia wai kha pi da na om ti ka hi manin eni wai kha siang thowa lu dim na thu gen leng chi hi wai zekin leimita imu theilo I khutai khoi theilo I hia leng vatot theilo wai mu theilo kha siang tho I pum pi in onom pi hi chi thei why thu geni zok manin why mu thailo na sep na pumpia na taksa a na sung na lai gila ki panaung ki sem khia mu theina om ta ya chi ikidot na lian pi hi zo hi chi lungsima ko ileng why zekin kha siang thowa lo adimin om zon cha sap tuam te kianga lai kha ka hi zekin why kha siang thowa lo adima om thei ding ina ki sa chian leng u lo pathian mina kingen hi endi kha siang thowi gen na san chomo ama hunai voi lai siang thoin hun bi thuma ge na hun khatna pa pathian hun age na wai chu thukun lui chimai leng pa pathian hun khatna ani na ding ina ito pa Jesus Christ hun sermon danga igen ta Jesus Christ hun aleng kha siang tho apian inong ki ge na baptismong tang ino ki ge na ministry ong inong ki ge na vana ka to di leng ki ge na wai zekin thukun luya kha siang tho adai ilo bangin Jesus hun ale dai ton ke ya tu ahun thumna ama hun kha siang tho hun ngia la wang gen leng ama pibo leng u lwa thaka pathian mina ki nge ni wai zekin hai teng thuma khatna endi thukun lui huna tampioma Genesis bung khat chang ni ong ki gen pa a kha siang thoin leitunga lu adim ong ki gen pa a ki gen poimo ma hun khat na lai tua zoina mosi tunga leng kha siang tho a om dan I to pa pathian in age na thupwai tam pi a hon nei takwa ong ki gen chubang to pan mosi kianga endi nang tunga om kha kala khedinga wai tel khia ta om te tunga ka hom zak dia chi le chu kha ki gen khin wai sekin kha siang tho ki gen poimo ma vai hom mi te hun lain endi Gideonin gal do ding ong kisa a nakpi taka to pa gam na sem ding ong kisak le ahong ki gel masa a ki gel khial ngei lo chumo kha siang tho puan sil bangin Gideon sil sak chiu to zomin endi mi hat pen na chiap ti om Samson ngai to thakole vai hom mi te bung som le li na
changuk na Samson ina hi chia changuk nong kigel chubang humpinel kain belam no anek di chiang abal zan bang bangin Samsonin akhuta humpinel ka abal zan chiong kigel na mage yong kigel enol anangai le akhuta humpinel ka abot zan na sanong kigel bungsom le lina changku ka Samson tunga tang ton topa khawang lian takin hong tunga kichi se thil thupi tak mi hing tha ngei nai re hi hian zolo mi hing tha in endi apwa khiat zolo topan asip sak di le chumo akha athop ziakin kisem zo hi le lai wai sikin thu gen mi na hi ai kele topa gam na sem na hi koi hiam na office ai kele na sep na pewa holo ngai to thakin la na lung tung zo lo ai tat le li keive na chia le hon ngai to thak ma di topa kha na dei bang ilungul bang inom nai ke ai khadiam thu gen khat ka hi na endi topa non zang tham ileleng kha siang thawi chilom lo ma endi na sep ko mu lo holi ahon thop na tom zek lai ma idiam ka thu ma ngai thua pangin nang le endi Samsonin na thu pia sep di changin kha siang thawin alwa dim phota to zoi na thu pi ta gon sem kia to zomina vayo mi te bung som lenga na changlia Samsonin sihal zathum amat thu en lechin ameiwa hen khoma wai ameiwa mei sel khat a het ngai to hi mim lechin mi hing khatin sihal zathum man chi bang chama om mi ngai to na piang thei lo wai hi le leng huai a hong ki gel na ma lai siang thawong ki gel chubang bung som le li chang som le kwa tua khitin Samson tunga wang lian takin tang ton topa kha a hong tunga chi wai wang lian taka tang ton topa kha Samson tunga om ziakin Samson in mi hing tha na hi zo volo si hal zathum man hi zo wai zekin kha siang tho kichi thukhun luya zol nei te hin kwa nak pi takin na ada sem tawa ndi ama hun hilawa khai ni chi za lom lom na seble tu ama hun hi le nak poi mo sem na hange wai zekin kha siang tho lung sima ko in wai alu adima om thei ding ina kisaleng ndi to zo in Ezekiel thupi ka sak ma chumo Ezekiel bung ni na chang nia aman thu again lai takin kasunga kha hong lu ta ka khe in honding to saka ka kianga athu gen ka sahi to pan Ezekiel zat di in endi athop nama sa chu akha asunga lut saka Ezekiel ma ading hilowin kha siang thawin ding sak chave bung thum na hon gen suki ka tua hitin chang som le ni na kha in hon dom kang tawa wai sikin zol nei tang lai zol nei teleng kha siang thawa lua di mau ma kha siang thawin ding saka kha siang thawin gen saka hi le tu kha siang thaw hunin nak poi mo sem na hange endi ito pa Jesu Christina ama hin khwa kha siang thaw nak pi takina jang nama a nung zui te kyanga again chumo hi cha ge ne ve kha siang tho nanga matengu Jerusalem khol photun wai ma zo kagam na sem ke yun chi hivo Jesun agam na sep na dinga apoi mo pen pena angai sumo kha siang tho wai lawa agam na sep phalo anung zuite kyanga kumthum ka khebula sem ta kumthum ka khebula om ta na ise kon awangki ma ministerial paisa ka hi zekin kwanole chi hat lawe kha siang tho nga kun la huai na tan chiangun kagam na se mora chi zekin kha siang tho ki chi I to pa Jesu Christ ngai poimo pe na ne hi manin tu hun ale sap tom ten wai kha siang tho ma ngai poimo pe na ne ya wai kha siang tho yong tan chianga kha siang tho pan sana to pa gam na sep ding chi imo puak hi zo hi chi lung sima ko in kha siang tho wa lwa di ma om thei ding in ki selling u lwa to
ut lua ki nge ni hi to pa na thui gen itan cher wal hon zol le ichi hi